I posma dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo reakcije na najluđe 8 minuta rageovanja. Znači, bit će lupanja od 100, bit će svačega, tako da idemo se početi poslije intra. Evo ga. Sad znači, da vidimo, ovdje imamo, evo vidite da mi se vrti nešto, to je za to tak treba valjda, ne znam nija, da imamo koja je najveća rezolucija, 1080p. Tako da idemo se početi, da ne zaboravim, originalni video imate u opisu, tako da idemo. Evo da pojačam malo. What? Ljudi, evo on ovo tastaturom razbio kameru. Da vidimo. Izgleda da jeste. Bravo. Aha. Aha. Neće lupanje. Kanter, evo ga. No vi ste kokoti. Pravo lupanje, pravo lupanje. Yeah, just don't kill each other, just don't... What are people Molim, koliko dobro lupanje još nisam vidio. Ovo se zove quality. doing? Dobro, hladi Der ist se. schon raus, Junge, hör doch mal jetzt auf! Kid, Du bist so eine Sohn! Mann, ich hab kein... moramo malo sam da smanjimo ovamo. Da vi mene možete bolje da čujete. Evo, smanjit ćemo ovako. Sag mir, warum ist man denn so matrig? Erzähl es mir! E tako. Ovo je easy rager, da vidimo samo. Udari jednom ovako od 100 i to je to. Kada smo kod rageovanja, evo jednog najboljeg rage momenta. Jesi to? Hvala, Tajo! Jebe mamu! Hvala! U pičku da ti. Ja ću prođem. Ljudi moji, ovo ovdje sad što upravo gledamo, PUBG, GTA, PUBG, kako već, ili je mapa za GTA. Pošto, evo vidite ovdje gore ima kao metke, ovamo ima kao neke, evo 5M vidi se piše, vidite, ali sve je nekako čudno raspoređeno, pa idemo dalje. Okej. No, go away. Ljudi, ovo je bio najlakši udarac na svijetu koji sam ikada vidio. Pogledajte ponovno. Pogledajte. Go away. Kao ovako prepao se nešto pa onda samo ako udari i to je to. Oh my, do not jump. One. Yeah, no, I got too low. We can't push this thing. Dude, I'm trying to switch my gun! Come on! I'm trying to switch my gun! No way! Alright, it's coming down. Kid. I'm trying to switch my weapon, it takes like 10 years to pull out of my goddamn ass! No! Opa, ovo je dobro. Come on! Streamerka. Dobro.
Ajme. Ovo se mnogima mojime iz drugoma dešavalo, tako da sve razumijem, sve. Tako da, idemo dalje. What? O, ode tastatura u koprive. Šta da kažem? Znači, evo. A, vidite, ne može da pokupi. Šteka igrica. I sad kad ga lik na kraju ubije. Ovo je bilo easy. Ne radi tastatura. Nie chce mi się, no kurde, po co ja go słuchałem, nie gram. Ovo nije ništa, ovo nije ništa. Ništa. Nije, ovo je bukvalno samo ovako, kuc kuc. Eto, to je to. Idemo dalje. Šta ovo sve lakše sa lakšeg? Ima 40 metaka. Šta je ovo sve lagano? Gdje je da se sto polomi? Gdje je da se sto polomi? Ja ću prođem. Nema tog ovdje sada. Idemo da vidimo dalje. Tako je. Evo ga, napokon lupanje. Napokon. Lupanje. Dude, go! The away! What? Samo sekunda moram vratiti. The away! A, kamera mu je spala kada je krenuo da... Aaaa! I'm gonna die here. I'm dead. So pissed. Dashed in, guys. There's no way she saw me. She just guessed I was there. Evo ga, kanter. Flashing, wait, flashing now. Skrina, nije niš posebno. Znači ljudi, izgleda je to. Tako da završimo video. To je to što se tiče ovoga videa. Nadam se da vam se svidio. Ako stavite like, podijelite ga s a mislimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav!